به نزیکبونا هلبجارتنین سروکاتیا امریکای آلیین سیاسیین روجاوای کردستان جی هلوست و پیشبینین خورا دکینن. ولات امریکای رولک خوی گرینگ یا سیاسی و سربازی در روشا سوریه و بتایبت در روشا روجاوای کردستان تا هیا. اندام کمیته پیوندین در وی انعکاسی دوی باوری دایه که سیاست دموکرات نوی ولاتی لهمبری روشا سوریه نزلاله و هلوست انعکاسی جی درباره هلبجارتنین امریکای دارا دکینه. روشا سوري بتوايد ودروشا كردي دجي مخابن يعني استراتيجيك امريكي زلال تنية وانا جي يعني خلق راست بندي هالبجارتني امريكيني لي امتزانن ديمقراطي بين او اتفاقك نووي بايران ربكن لغوري وينا يعني وين روشا ملتي سوري بتواي نقل كي باش بك ديمقراطي هبن جاري كي دجي يعني ترامب جي مزاجيتاوي هنكي ما ترسيل جمع تشيدك جبينه لي دمينه فرصة ديمقراطية هنكي بلكي بهتر بند في دميده امريكا تركيا راسي نونر پارتیا دموکرات آ پیشورو یا کرد ل سوریه لهریم کردستان دهمان درباره دا هلوستا پیشورو دبیجه. ترامپ نشان دا 4 ساله رابردوو دەشتێکی خراپ کرد دەربارەی کورد ینی لە سووریا بتایبەت لە کوردستانی سووریا ینی ئەفرین و گرێسپی و تل ئەبیەت هەر لە ژێر چاودێریە ئەمریکا ڕۆشت ینی ئەم هێویدارن گۆ سەرۆکی ئەمریکای داهاتوو بێ ئەگەر ترامپێ ئەگەر جون بایدن بێ ینی کار من نەزەرێکی کورد بکن. ده پنجه و نهمین خلا هلبجارتنین سروکاتی امریکای دا پیشبینی و هلوست و لگل ندنین جدا جدا لجم آلیین سیاسی روجاوای کردستان چکریه. زردشت همه کردستان 24 هولیر.